Hamren along the Sikkim Darjeeling ason si Pinchong Nangpo Hamren Business Association. Tumpreng Forest Gate along Sikap Haruner Cap Piloted Chalan Avita Harlong Atrak Ponlong. Tralangso Youth Committee Atumpenta World Environment Day Mesenpen Katalondun. Kardom Karbi Prime Time long pen neli junality mungpi non birtang ton pen arju ikha pirthe adang along bo signify phoga ni World Environment Day Katalon along pacheton dun si bokojan subdivision angkang along ta prek jam pinang anade malong Katalon dun abirta phirang ke non terang pen birta nang pale Tap apor asu hanjang langso unit atum World Environment Day amen pen marathon ke kat pato laso apitowar akung kung along theng piaklim ke asai tengpon lason thak sini hang youth club Sotricho village committee college school lapen akaprek ratcharia song atumta theng piaklim ke lapen armu ka chejeng pen chirok tokaphan pachini pon lapen bokajan forest range atum penta theng piaklim ke hangdam atum aphan anta pajirdun si patordun lo halapo hanjang langso sport association atum chipatir pipon si World Environment Day ani pacheton dun pen SAI hostel hanjang lang solong theng piarong ke asai padupon labang so sai ki japon lin lake hanjang langso sport association amai pujiwan chandra pathak KSA rapchun banglang tuk timung EM bari matum rajendra rongpi ram singh timung rad cyclem bang kang therapy HAS chun bang pratap singh rong phar pen chenglok HAS Klembang Puatum Chetong Dun si World Environment Day Katalon Mesen ing Som Jin Pen Pachundun. Pirthe adang along World Environment Day Katalon ason thot si bo signify po ni Hamren Business Association ahin penta Katalon pado pon si prek je kajai mek ke deng pon abirta phirang ke hundo kropen birta nang pale. Alang litum pen Hamren arong supi pen achar nam arong along si haladak arat aphan pangrum pen bangsoar ni Katalona jaimek pamanpon Maya long fishery department ahin pen chatra pator chitong dun laso jaimek along Hamren arong supiar lo peha klem bang puatum kithe kiding pen danglo areng ki saratum ta chitong dun si jaimek ardi pitun Sikkim Darjeeling pu hai hu adim lekilang me wadet kali bonta haladak amuniratum alil alon ki pithek lapen ke palang mithek ajoini si anong chithanglo lasi ilitum along ri along sitami kepalir sengpen alira cham ke padower thek pulote pirthe munitum ladakta bang prepo lapen biha hin anatuta ansuse chingthurun popusi Hamren Business Association abidisar pen lam thek ki jai hut ningje chatrapator pen langroi langjeng alanga ok kopia potchi ke chirai kom akinang sot alam thek ka chitong dun araraphan than pajirmi pon ang parta mai along tourism anathu koson abidi pensi kapaching thur thek jima abidi ka chetong ara tumpen bidisore chipachoi tapadupon aphi nam NEC atowar soding tamira atumpen thengpia klim ki epon ajai mek mesen pen pachutpon lapahada ilitum Darjeeling pu chethang pik Gangtok pu chethang pik achar pa bangka amat silitum ta alom do pik gi bon pu si matha si langdam lo tahala dak langdam lo setame ko an alon ke donaiya bangke ave patam ha nasi Hamren long ke survey lo Darjeeling son thak thake Hamren long tadu setame ituma muni ratu lata ason ke do ason bang ke kini ne ke me ke chok alon ke do bang kini ne itum dak lang prong pen pulang kha al song gong lam mesan malang me Darjeeling de la puana de setada government a support do pen mat konane Syria khana do konane rope beselam ala visit pen pukate roy konane mane picnic chot khai do pu lang ka ching thu adim ta lada bikolang suna adim memu lasene tum lang thai lo itum Hamren ta Darjeeling ason ke pinchong Darjeeling pen apar Hamren along sim memu chot adim pinchong na government la pen social organization atum yong si chera la sini tum da business association pen ke wangke da kadu kawe nang cerai dat pen business association pen tackle jadi po bangali nili tum cerai jadi po bangali setap da arada tum isi tourist center pinchong un lo pulote nang litum dokan ki bidun pen ta munir bang po dokan ki bidun ta han tanang po mane ke
local okala dak ilitum la solang ro preserve pam metak lo plote lang ok ta de opo local lang ok amata ilu baini ke jor pen separeng dudun po la hai kamatha pensi dak pinike i karbiang long adang penta ilitum yang si cerai thek plote pini penke namaroy ke ok prulong le lok po yang si cerai thek lo plote karbiang long ke first time history po ise purki moson si dagang dopo anpar ke mumuni da tun dagang si lang ok do ok pute lang ok nang lang penta nang itu muni ke soyor dun ason adokan ki bidun pen automatic ladak tumon masih celang kan Sorkar saipu saipi atum sai claim pami pulote midu kilometer sai ke ongke forest department ta isilo Karbi Anglong Autonomous Council apuru along tangka kapangcho jiaphan Karbi Anglong Forest Department asaipu lapen sai khi atum sai claim pami antacho Ontame Karbi Anglong Forest Department asaipu sai khi atum Karbi Anglong Autonomous Council apuru along revenue atangka kapangcho ji alar amina apuru kachipangcho ji apam si sai ki claim rong ajok Karbi Anglong Autonomous Council long revenue atangka related lo mate lechita mantung haru pen mantung isian si lechot ason lo Karbi Anglong Autonomous Council pen forest check get penta forest revenue kana hok ke isilo Karbi Anglong Autonomous Council achalan ave pin sitami tumpreng forest check get along sikap haroner cap atangka pilote harlong attract ponlong Dongkamugam Forest Range ke parlo angkang tumpreng forest check get in charge Pankaj Bora ke Karbi Anglong Forest Department ake hoy mate Special Principal Chief Conservator of Forest Abhijit Rabha pen ta cheme pik kusi jithanpur tasi Pankaj Bora ke Abhijit Rabha pen cheme pik ajoksi Karbi Anglong Forest Revenue atangka ang thor tumpreng forest check get along sirim aphan rupat pahon ber lokuta rat atum akoy pi kat news apherang ke Kelvin terang dongkamugam pen nang kilobirta non malom so poraphan birta muington pa iksana Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason salam pontanglo. Lasenang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu thelua kreng chitrobola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Simonji Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Simonji Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
pipatat birta long wangtilo musik ni phai pho ni sominder adang along World Environment Day Katalon along pacheton dun sitra lang so youth committee atum penta Katalon dun abirta phirang ke Stefan Teron pen birta nang pale Ada porphaisir kepra minute pli kepra pho apor malom pen lo charlie aklim sumar bang farohini ra bang troxy cap atumapan drawing competition essay competition poem recitation lapen quiz competition kachipate chai mek padupon labang so chai mek along alhia man pen kachitong dun karbiang lo autonomous council em roton teron ahin pen World Environment Day aputhak klim sumar atumapan than pachini tekang karbiang lo autonomous council em teron lapen cases ahin pen bidi sori lapen chirap chitu dun si pining an kiningan pli pleng tang lopusi talang so youth committee amai pu pen phirang ke phan than pachini Deng aputhak along the nang di the ni nang khan jun tha pachin ini lamang so program ke deng ke non hede kali lo ningkan pian ni tum running aso program ke deng ke ni tum la da student to han madala ke charlie la long pen kapre ke nakta me kang thu pon ni phan ni tum la ki pon la si ni tum la si art school zamani ni tum khuli lo la pe ni tum long cherap tum agai em sar roton teral seminar lang mon ane itu hana cherap lo non hede kali lo aprang be seminar cherap bom lo ye man yang ko be seminar lang tum lang libang cherap tum bom la si ni tum mang non student dak tarang so ria chat kali kapre atu hana seminar tum la kang thu pon ye phan ni pon bangon atum doi glo pini la dabang so drawing competition along jipate dun tu 270 student dak ini nang cepati dun bro not ge bang jang arni phan nang tung ko pilon nang tuma youth hoi pen ko ke ma tha tu planning e tu tu ni tem ke bang phan i ke ma tha do ka ma tha mek do kapre ka ma tha mek do an so se kang thu pon je phan tu student adhan so se ani ke paru ke charli dan hen kali kapre na ke charli an so se kang thu phan ni tu ke ma tha pon do la he non ke bang je lang se aku pangching pon bom lang tapi non kali la non pini la ke pate ke hai nong e bang ke non le ki pigi kali as non la 30 arni la ni tum ala HSLC la pen matric high secondary ke pas to han la ka sarlak nu thang karchu hosi la so pini la ki bi pon na program anong e pi dal so ki pon din pini la bang so World Environment Day pen budget on pen klim so marathon han drawing competition and pon bom lo la pason en pon bom una program hot school sar hin benang tum dong na sirap chitu dun no la pen ka prek song mate organization na hin pen tabi nang tum dong sirap chitu dun son do ma ona sirap song dun do la ke ala i dak simas do lo lam i agricultural society hin masam ni thon anang sirap dun do ala hin masam di suri alang tu mersa nang pi pon mon today pini World Environment Day aputha pini taralangso youth committee ahin pen la pini competition penangan competition cibipon lo ala litum committee apen kaprek events ta la litum bipon lo chorupar alam lo. And this is a very good steps by the youth of this Taralangso area, and I know very well last year they have started one art school. From that day they have been doing very well, and today with their spirit, with their enthusiasm, energetic spirit, they could arrange such a big events. Today more than 200 students are here who are participating for drawing competition, and this is a very good step and very encouraging. See that Taralangso Sonadim Pinilana student, especially students are here. They have come out to participate here. It is very encouraging. Therefore, I wish the committee that they go for a very good future
And with this spirit, they can do lots to the this locality in many way. That and myself also, I'll try my level best to help them to come out to do something for this area, to this public, to the student, to the youth. I'm always ready, and I'll be always with them. Thank you. Somindra dangalong wo signify po ni World Environment Day katalon pacheton dun si Karbi Anglong Youth Association asong ahin penta katalon dun aberta katyus sa hemalong berta nang pali. Ada porpai kep apor malom pen KAYO amay po Elward inghi pensi ajay me katalon jalin ponlo. Manja Hawar Convenient English High School pen ang padam manja angkang prek jam di malong theng piaklim KSI mesen pen pachun pon pusi berta diptun long. And I'm the headmaster of Covenant English School Manja. And today we really appreciate and we really thankful for the Karbi Anglong Youth Association, those who are organizing this plantation program. And we are really thankful for their visiting and their planting in the areas. And hopefully, and I wish them to do a good work for the district well-being. And especially we are in need, this kind of people, persons who can make more environment a better world. Thank you. আমি World Environment Day আমি পালন কৰিছো আমি কাৰ্বি আংলং ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰিছো সমূহ কাৰ্বি আংলং ৰাইজক যাতে আমি যাতে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সদায় গ্ৰীণ হিল কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা চলাই গৈ আছো আজি আগন্তুক দিনৰ কাৰণেও আমি চলাই গৈ থাকিম বুলি আমি মনৰ ধাৰণা দি আমি আজি কাৰ্বি আংলং ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম। Karbi Prime Time ang kilabon sa kang ton paikla, dumi takbi, kuruang tu.